Dobar dan i dobrodošli u moj novi videoklip. U današnjem klipu vam snimam vlačenje i pripremu za setvu u novozakupljenoj njivi. Evo sad treba utovarivač samo da skinemo. I to je to. I sad samo ovako se zabravi, ovako da se ne stavi. Samo da mu bacim prst. Evo, zakačali smo izrače. I evo polako sad kreće. Samo da prođem. Samo dok sam prošao plugove i valjak. Pa sad evo polako. Vidjet ćemo. Evo, počeli smo polako, dobro ide. Zemlja je relativno suva i dobro pogodna za vlačenje, sudeći da su padale obilne kiše. Evo ga. Polako kreće da pada mrak. Uskoro ćemo morati da upalimo svjetlo. I koliko vidim morat će da se prođe i drugi put tako što se ne postane lijepo baš. Tako je. Ne vidi se baš tačno gdje završava oranje, a gdje počinje povlačenje. Također ispalo nam je staklo prednje na traktoru, tako da ako nekog s kojim slučajem prodaje prednje staklo za IMC 539, neka se slobodno javi u komentaru. Evo, sada prolazimo drugi put. I eto, to bi bilo to za večeras.